یا خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو چه سب کیگی چغی سوریدی با ارمان پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو چغی سوریدی با ارمان پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو چه سب کیگی چغی سوریدی پار مال پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو چغی سوریدی پار مال پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو حضرت چکل مدینی تراتلو د هجرت خل باغی چه تراتلو رنا رنا وهر سخ کلی شلو زلا پرقواز لیدلی شلو ما شمان والا پاخل دیدریگی حضور وفات شلو جسب کیگی ناری وحید مرحبا مرحبا پوڑو خلو نارگویان پاتشوم خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو جسب کیگی چغی سوریدی پار مال پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو چغی سوریدی پار مال پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو بیاچ وفات شلو تور تمو خلقا تیار تیار ماتم ماتم خلقا پا مدینہ کی یو غوغا جوڑوا دوڑو لویو انگلا جوڑوا چه حضرت نوی جوال بسنگ تیریگی حضور وفات شلو جسب کیگی روال دستر گنرو دنائیو صحابہ وار پگریان پاتشو خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو جسب کیگی چغی سوریدی پا ارمان پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو حضرت والارو پا منبر مومنا تڑلے بولا درد سر مومنا ویلی رب ماتا اختیار راکڑلو ما آخرت پا دنیا وراکڑلو دغی وینا سرا صدیق جڑیگی حضور وفات شلو چه سب کیگی دا معلومیگی چی حضور رحلت کری لاڑلو خور پا بیابان پاتی شو خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو چه سب کیگی چغی سوریدی پا ارمان پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو چغی سوریدی پا ارمان پاتی شو صحابہ والا یتیمان پاتی شو حضور وجد امامت بکوی صدیق ملگری نیابت بکوی صدیقی ویل پلار میں پزڑ دے نرے ستا فراقت بجی زڑکے کلی سورے ستا مسلی بالد بسنگ گدریگی حضور وفات شلو جسب کیگی عمر تا حکم دمانزو گڑتو مقتدیان وارا پا خفکان پاتی شو عمر تا حکم دمانزو گڑتو مقتدیان وارا پا خفکان پاتی شو
ویل عائشہ پل بخت ورو زما ورزود پیرو هم نمبر و زما غیق کے زما دا حضور سر پروتو حسین جمیل نبی سرور پروتو سلگئی شورو شویزن کدر سختی گی حضور وفات شلو جسب کی گی روحی پرواز اکڑو دا عرش پلوری جہان شو پات جہانیان پات شو روحی پرواز اکڑو دا عرش پلوری جہان شو پات جہانیان پات شو خلق ماتم دے مدینہ روانی گی حضور وفات شلو جسب کی گی چغی سوریدی پا ارمان پات شو صحابہ والا یتیمان پات شو عمر صاحب وساوت لے ولار تور پلاسو درد دلے ولار کچا ویل چه پیغمبر وفات شو زان دے تیار کی دد سر میرات شو اللہ دے خیر کری چی بس پیخیگی حضور وفات شلو جسب کیگی رسول اللہ دا اللہ راز لتلے صحابہ وارا حق حیران پات شو خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو جسب کیگی چغی سوریدی پا ارمان پات شو صحابہ والا یتیمان پات شو یو ابو بکر لکا غر ولاڑو باحو سلو قدم در ولاڑو رسول اللہ باندے ور پریوتلو بیائے عمر دلاسا انی ولو رسول بشر دے خام خامڑ کی گی حضور وفات شلو جسب کی گی ہمیشہ ذات دیو اللہ جون دیوی مخلوق فنا کی بندیوان پات شو ہمیشہ ذات دیو اللہ جون دیوی مخلوق فنا کی بندیوان پات شو اصحاب ویل اے دا غار ملگریا ہم یہ دا غار ہم دا مزار ملگریا آیا حضور دفن کولے بشی غسل کفن ہم ور کولے بشی دا جنازی ملزبائی کمزے کی گی حضور وفات شلو جسب کیگی صدیق ویل دا عائشی کمری کی کمری نا عرش کرسی قربان پات شو خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو جسب کیگی چغی سوریدی پا ارمان پات شو صحابہ والا یتیمان پات شو فاطمی ویل اے دا پلار ملگرو زما دا پلار دا سخت لار ملگرو سنگا با وقت تیر شی پتا سبان دے چه بابا جان مکڑو دا خور لاندی حسن حسین با اس پچا نازیگی حضور وفات شلو جسب کیگی فاطمی ویلی جوڑی یتیما شما ہم حسن علمی یتیمان پات شو خلق ماتم دے مدینہ روانیگی حضور وفات شلو جسب کیگی چغی سوریدی بارمان پات شو صحابہ والا یتیمان پات شو بلال دا غم نا مدینہ پری خودا ہم یہ اذان خان پری خودا ویلی زمن حساری گمزو چی حضور نوینم مڑکی گمزو
دا عشق اوری پاسڑگی بلیگی حضور وفات شلو جسم کیگی فرحات مجنون د دوی زکات هم نو زلند ستوری د اسمان پاتې شو فرحات مجنون د دوی زکات هم نو زلند ستوری د اسمان پاتې شو د دنیا عمر مازیګر دیرورا د هر یو تنترنا سفر دیرورا چې پاک نبی او اصحابان لاړلو هم سلور والا امامان لاړلو ستا جنازه بطرنا هم باریگی حضور وفات شلو جسم کیگی اے جگر خون سر لالون لاړل قسم خزلی د ډیران پاتې شو اے جگر خون سر لالون لاړل قسم خزلی د ډیران پاتې شو خلق ماتم د مدینه روانیږي حضور وفات شلو جسم کیگی چغی سوری دی پا ارمان پات شو صحابہ وار یتیمان پات شو چغی سوری دی پا ارمان پات شو صحابہ وار یتیمان پات شو